Ovo je poštanska dopisnica Pakraca kojom je ovaj grad ušao u filatelistički svijet. Nastala je zahvaljujući inicijativi turističke zajednice grada Pakraca, a izdana je u suradnji i u partnerstvu sa Hrvatskom poštom. Povod je 765 godina od spomena prve hrvatske kovnice novca koja se, kako se navodi u spomenici Bele IV. Iz 1256. godine kovao upravo ovdje u Pakracu. Novac se zvao Slavonski Banovac, a njegov se otisak zajedno sa ilustracijom makete Starog grada nalazi upravo na ovoj dopisnici. A ona je prvi korak prema konačnom cilju da Pakrac u narednim godinama dobije i svoju poštansku marku. Sve ovo bio je dovoljan razlog i povod da na ulicama Pakraca porazgovaramo s građanima i provjerimo šalju li ili primaju razglednice i pisma. Isto tako da ih pitamo koliko znaju o povijesti svoga grada. Dopisnicu grada Pakraca moguće je kupiti u svim poštanskim uredima u Hrvatskoj po cijeni od 3 kune i 30 lipa, u što je uključena poštarina za slanje unutar Hrvatske. Kad ste zadnji put nekom poslali ili od nekog dobili razglednicu ili pismo? 19.5. smo dobili za rođendan. Ne pamtim. Ja mislim da je iz Austrije jedan kolega poslao. Znaš li što je ovo? Stari grad Pakrac. Bravo. I što je još ovo? Prva kovnica Slavonskog Banovca. Bravo. Au. Zadnji put, prije 7 godina. To sam ja dobio od sestaličine iz Olakovića. Spokojnog tate. Koliko je to dugo? Tata već 6 godina nije živ. Ali od njega sam uvijek dobila tako, gdje god se pojavio. Znam li što je ovo? Da. Kovnica novca u Pakracu. Ovo je prvi kovani novac. Ovo je Slavonski Banovac, prvi kovani novac. Razglednicu čestitim pisma za Božić prošle godine. Za Božić prošle godine od jedne naše rođake koja uvijek redovno drži tu tradiciju slanja razglednica, jedna je od rijetkih. A inače, moja baka Radmila je poznata po tome da isključivo komunicira sa cijelom rodbinom sa razglednicama i odbija svu drugu moguću komunikaciju. Pismo nisam jako dugo, ali razglednicu znam slat kad sam recimo na moru, s obzirom da imam manju djecu, pa oni hoće poslat baki i didi. Pa ja mislim da preko 30 godina da ne. Šaljemo svake godine s mora još uvijek svima. Pa kuna. Kuna, a šta je ovo Stari dvorac? To je ovaj Stari grad Pakrac. Slala sam u Švedsku čestitku, znači za rođendane, za Uskrs, za Novu godinu. Ja sam dobila. Pa Banovac. Pa ja sam poslala neki dan jedno pismo. Ali službeno ono. Inače slabo. Pa to nije ona kovonica, ne? Prije 10 godina. Jesam, dobila sam prošli mjesec od rođake iz Engleske. Eto, iz Londona. Dobijem od sestre, imam sestru u Daruvaru pa mi napiše pismo. Ja njoj razglednicu, ona meni pismo i tako. A ja pošaljem često za Božić i Uskrs. Tradicionalno. Često pošaljem, ali nemam odgovora s druge strane, pa onda to nije baš nešto. Prva hrvatska kovnica prva kovnica novca u Hrvatskoj. 97. A dobijem od Elektre svaki mjesec? Ne znam. U stvari je, jedan prijatelj mi je svaki Božić i Uskrs čestito do možda 2015. čak. To je Stari grad Pakrac i ovo je Banovac, ali ne? Tako je. Dobili smo 2 godine. A da, od Simone, jel da? Dobili ste, jel vi šaljete? Ne, baš ne. U zadnjih 20 godina ne. Evo, ovo je prilika da nekog iznenadite na ovaj način. Da. Prilika je to da barem na trenutak ostavite po strani vaše mobitele i sredstva modernog komuniciranja. I da se klasičnom, pisanom riječju na ovaj gotovo retro način javite nekom vama dragom, bliskom. Siguran sam da će poslana poštanska dopisnica ili razglednica probuditi uspomene prije nego sve vaše SMS, Viber, Whatsapp ili mail.